Kdo bude moja Hilka Plus? Ja. Chod do a máš... Kam se sport? Hej, Moonstifler. Ahoj. Cože? Ty máš opečko. Ty jsi jaký flyhacker. Mám flyhack, má to kýklo. Au. What? Ja tu mám login, chápeš? What the fuck? Hacky. Connection lost, že hacky. Fuck. Get the fuck off s tými TNTčkami. A proč lítáš? Lebo mám flyhack. Ty si smrt. Už to buchlo? Teď jsem to zapálil. Ok. No čo je, snaží sa ma zabiť, no more. Sa ti to nejak nedarí, Moonstripter. Get the fuck out, choď preč. Mám prasa, dám to. Na čo nám je prasa, keď netu... Thank you for killing my prasa. Proč to tam dal ten Moon? I really appreciate it. I have one more meso right now. Hej, ten Moon nás pěkně trolí, hej. Pozor, Martine, pozor. Mesiac. Oh. Hello guys, my name is Crazy Rashan Martins, and today I'm going to show you how to make your own house in Minecraft for free. So first you got your blocks and then stavať. This is how you get your own house in Minecraft. I hope you like it. It is really awesome. A ty čo? Vieš ako ťažím? Ja... Prestaň, hej. Čo som, vypadám jak grillované meso, teda meso, čo sa má grillovať? Prosím ťa, choď do ryti. Zapal si to, postav sa k tomu. Hej, postav sa, no. Jaj, to je Vita! To je Vita! Skaleta? To je Vita! Tu je Vita! PlayStation Vita? What is this dirty moonshine? Do fogo. Ale teď pojď sem. Já ti musím něco říct. Vidíš tohle prase? Počkej. Vidíš tohle prase? To pojmenuje Martin. A víš proč? Jak se na tebe tak podíval, že? Fuj. No prečo sa pomenuje Martin? Protože ti je podobné. Neviem, kto tu má oko, ktoré sa kúka jedno na vajca a jedno na to druhé oko, jak sa kúka na vajca. No mami? Ano, už idem.